catch or the bia say the obuoni ni die ene beka ya Asem. Yes, so nyame mesro nipa, but the buoni ni die be nipa. Isa se ni nipa netie. Ni empani force ye ni to media show mo nsa se woni enim fe kɔ cha asase so no e de akoma pa etie isa se okura ye ntumi mu. Medin de akwasi ensia asemyidika bre ena asin. Me channel person ajebre ne ba hwe. And small do a word. My happy birthday and call for my Reverend Extinct to 4 Sapon, head pastor of ICGC Jesus Temple, Kofo Yon Koyan Sa Eye, regional overseer, Ewo Eastern region, voter and OT regions of the ICGC. We free Maxwell Kudeko. On Reverend so wish you all the best. Namichao, no nyo kese kopim se, obeye kese. Also happy birthday to be a Odin birthday and a day. Man for the second say come Kingdom Heba, omna ko fa Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, e abadwa so. E yedo tatahwe aboa ni padwa na hodi atimi abamu. Enkyere ni padwa na emre. Mfrawa ka bi fa ni padwa ma yade ahase etiesim. Ekse immune system na no ayemre. Immune system ni enkwam a ekoniti aya no wodu eba ni padwa nim. Ediade bi edu so grima ekse immune system no ano ayemre unya Kingdom Garlic Bitters. Anane capsules. Nomna en boost to immune system na ahoden etu emrem. Tremendous capsules so e man dia. E man di siesie o himfie honom. Ayi white ya de bia wo man ahimfie bia me fro na udru what is yes. We wura fi papam. En todo bia keke todo papa no ma unsa konya e kire ha bia. E Kingdom Herbal Fondo. New Kingdom Ginseng Power Capsules. Aye drose pebina no mate na ebo aye pa Ghana ba bi eton do bi akwa nsa ebeka bi ato atofo afoni enkyere Kingdom Herbal Center Okanshi Drug Lane bibia na afre 0275 804064 0275 804064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom or see no challenger. And upon me, wade bi ewo TV so ye dru bronya save there. Scammers adore so pa. When we say be kan ye ma hwim cause the be do. Scammers adore so pa. Ye wura bronya mu. Oh, o metwa amanfo say. Say na nkrofo at the social media so. Especially on Facebook, Instagram. Say ye toniema. Baba kom no dudro na ntonhwe. Eno na brante bi Efrem Efrem man na buruso do afem ya man buruso. Mama keke ma obi chat oni abrante bi have here scammers ne baako. Or see our delivery van where ye scammers no. Our delivery van will be coming to Accra today for delivery, so you will get it today. The delivery is free, but we accept payment before delivery everywhere. 81 ade na ode ebron unya kra nsuomu ehuye. Bo si tuaneka ansa na deliver the amount. Mama free ana menchiro ne man bia omo to mafama for products. Pictures no dia to pages. And omo no NSS som na etons ha product no. Eto omo so produce sa ne man nyina so no emo omo so di na honom won na krasa ne man nyina so mo ni eno because crofo bi di mo business ni di no say enema odwam. Ene awon ye hia nti obi apese obu ni nua obi apese ofani nua asida oni kotom. And it's so sad, it's so bad. It's so sad. Some me to ade na me nsomu no wo se me nchi aka ansa na wo deliver de ama me. But one man fa ko manje online ye nyanya education bi wo honum hware manje online ekwa betimi afa so betimi detect SARS camera. But my enjoy online man fa ko my enjoy online ekwa betimi afa so betimi detect SARS camera na ba be kire. Alert online fraud tricks to you should be aware of. Near the kind of sempacho or be fraud so what to add your online. No catch us a chiaka and son of the abrewa and your fraud.
or your froster or your cromfo or your tutubotom ni every yedi kai bese wo to ade online na ni pa kro ka cho say chia meka ansa na ma deliver dia mawa dodo na ye frosters ya kan say obi adwuma but ba bia keka kono ya mamamfo so ani ana ho no mu a nipa bebre be fa ho asay amamfo nwuma ya bi ni se won na ton nnuane ni bebre bi say won ho mu a or so twa kakra say deliver nnuane ma so times or some approach no I start some approach no mu a ye to nnuane free mu online ya mu si ye ntwa ka say na mo deliver no mo say approach because say na scammers no you see. Says come to do nothing, yes, what dia. It's time some mess approach, you know. O delivery guy now walk on or sell or no near this calimano. And I said, mobile money, go do none saka was an iscan amount. Scam near doors, you do. So be a falsa when you yaba, it also fanaji and not your beating crop. Sister, new land enforcement number, baby. Onim landing baby aso so free wo ba ni yesu itimam fo yema yani na ho no kraso wo no yema yani na ho kom se xmas so am wani ana ho no mu a obi do ho benya ba 2000 adi ne kwa no we no bia post car case yo pa na car boa ye din osime to car no 8000 na hwe ka power so to the 8000 na so enyam ni pani makukuru 8000 yakoto sa ka o ya etu yam kra hyew esebi awia paskata takraga kebeto the 8000 unu ka no osem de ka ni free bogatanga na eba this osem iska kra mi to forward gum na obedu sika yesu yam yani enna ho yami ani na honum ye pa mesrem am adwadifo and then some of the online shops we omudi sabo say ye fa ko Africa Home Shop ready yeah share hade we say no Asmali family de kra KB Family Home Appliances oh yami ani na was ani ma say bi ho we o say na company dio to hunu sa no sa ben ase no etwembe se 2000 bon so de ma 1400 etu hu ya we de ne buofuo wo betua no ato no adi sika kwa onton hwe unya tua de tum na ne onya receive se kim next time for na phone off ya bi ani now what is KB Family Home Appliances threaten the Asmali family ni kra ya mi ani now also back was a phrase appliances Ghana and so yeah oh yep yam yani na ho ne wo nyina no no ye kasa tenten because say obia pese odi obia pese odi na djuma no we had make say pala pa jeme na school for ye me da wa say so eti unu price say na me see ebe twu our prices no from ba because on one ton she it was cast for ton we cry 800 Ghana cedis the diamawa now send 800 na on lose she because on ton she fa ma ye me ni na ba me ko no ye ma madwerefo ye sremo ni die mo ye nim se so ton so fom wa ye di but enema ne bo no e bia ba fom ne ne bo ba fom no ye ton na bo fom kakra fa ma atofo ni nya se na bronya dura e na afi atwam bronya no e ye cha afi bronya no da bi ye yire ye nema bo no bi so dodo ye nema na ye to no ye yire bi bo so dodo ye ma prices ni bi mra fom because na bu kodwemu a prices ni bi bra ba fom ba kana je fra kata e na me kofa ye no se na na bo no wo so ne se ma anton ankotia e be ne meti de bia ba betre dwom su si antonema because ni man bo na dendodo ye kobro nya se twamene bo ene de tidwom twamene bo me so ye twade ni se mo ma me so wo costo medina doku junction
nso wo cost on ebi esi amane ma bo no entimi amafo a yene man beka fridge yene man beka fridge no kuro wo no yene man beka fridge eni man bo no woso do but between me no me nim say ye kodwa so ena ene alice prices number from kakra ye man reflecting I reflect on your man ye to no dwadim I reflect ye why baby aye den no kuro mu no ma me sene wo nema mo aye den ma no no so free ba beto nema mu so aye this ade ama no but let's find a way betimi meti ye ho halfway onko akofa ne mo say enko because price near too much enye bronya yi be se nanu na nsa na ye bedi bronya ne kwa mo wa billionaire enye that 3 days ne ma na beto no ene mo be wiase nyina sikani da bi nyen ton de bia ye nwere mbo metimi enye bia to yesu nya kakra de ahwefie bedi dia kwasensia ye fa na sekese koma kingdom herbal of the kingdom garlic bitters kingdom garlic capsules abadwa so e kama say tremendous capsules wo e ma ne de ma ne sesi wa hifie new kingdom ginseng power capsules be man de boy is very nya de free wonom e ma be ma yosem wo pam ewie mode adufofo ni enter kingdom herbal center or kanshi drug lane be na frame 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 pese mu etwaso